the strings. Write my own checks like I write what I sing. My wrist, stop watching. My neck is flossy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah, I want it. I got it. I want it. I got it. Hi guys, m'espère nou en forme. M'a dit nou tout bienvenue sur channel là. Comme nous getan wè nan petite vidéo, jeudi c'est de cheveux nous bral parler, OK? Ça c'est un cheveu afro, que m'pas pas habitué mettre cheveux afro dans tête moi. Donc pour moi ça pour première fois. OK? On suit avec. Ok, so jan nou getan ap suiv la, mwen pen cheve anti-kouri, mwen trensil, paske teksyon cheve an, pa menm teksyon avem, mwen gen cheve permanente, so pou li ka bien matche, pou li ka bien ala avek cheve, so mwen oblije trense tet mwen anti-kouri. So jan nou getan wel la, mwen komanse avek yon cheve ki a 2 klip, paske se yon ba net mwen komanse, et puis pati en bas pas vraiment élargi. So c'est au fur et à mesure n'a monté dans distance qui comme c'est qui vraiment large, n'a prend clip qui cheveux qui gain plus clip. Tak n'a monté avec 3 clips, 4 clips et ainsi de suite.
So, jan nou ka suivi li la konya, mwen mouye cheve an. Pou cheve pam, pa gen tro gran diferans avek cheve sa mwen mette an. Ok? So guys, mpase ke an getan wè satisfaksyon an make sou vizaj wè, ok? Jèm kontan de cheve yan, mpa regret, vreman pa regret cheve sa. Li vreman bon. Mwen menm ki te getan pense ke stil de cheve sa ou pata fèm bien, paske jèm te di nou an, se premi fwa mwen mette stil cheve sa yo. So m vreman pa regret de chwa sa m fè ya, ok? So si nou ta ramen gen tout informasyon de cheve yan, mpase ke m ap mette tout informasyon nan bel deskripsyon an, ou bientou m ka epengle nan komenter. Sa depan, mpa kone sa ka fe, but map mette tout informasyon pou nou kanmem, ok? Nam dim sa nou pase, di ekri sa konya nan komante ya, dim sa nou pase de cheve an, si nou remen, menm jan mwen remen la, ok? Konsa tou, map tout di nou pa bliye abone avek chanel la, pa bliye pataje video, bay video an like, mpase ko ap remel, so bay video an like, ankoraje m avase, epi share video a pataje l, evite famou, zamou, tout moun vin abone avek chanel la.